Ekitabo ky'okutandika eshuura ya 49. Yakobo kuhanurira abandi batabani ebirubaho. Bwanyuma Yakobo yayeta abatabani yagira ati mweterane hamwe mbahanurire ebirubaho omu biro by'omu maisho. Imwe beene Yakobo muteranire hamwe muhurire mutege eshwimwa Isirayiri amatu. Reubeni niwe nabandize kuzaara amaani gangye kandi omuzigijo gw'obusigazi bwangye, ow'amaryo ruranganwa kandi ow'amaani rugambwa. Oringa amaizi agatahamira hamwe toriheebwa bukuru ahakuba okatemba ekitabo kyasho wakihagara waza humbyama. Simiyoni na Leevi n'enyina emwe zaarurara zaabo n'ez'okwitanisa. Iwe magara gangye otariza omu naama zaabo, iwe ekitiinisa kyangye otarikwatanisa nabo bateriine. Ahakuba ahabw'ekiniga bakiita abantu, ahabw'okwenda kwemaraka aha mutima batema n'ente ebiteega. Ekiniga kyabo kikyenwe ahakuba ni kingi, ekiniga kyabo kikaba kiine obushariizi. Ndi aba baganisize omuri Yakobo batatanisize omuri Isirayiri. Iwe Yuda beene eshoba ryakuhimbisa, omukono gwawe guryakwata abazigu bawe aha bisya, beene eshoba ryakwinamira. Yuda n'ekisigazi ky'entare, mwana wangye oyinamukire nooruga aha kiwita, yinama yabundama nk'entare kandi nk'entare nkazi, noho wakwemera kumusisimura. Enkoni y'obugabe teruruga ahari Yuda, n'obu yakuba ey'obutegyeki kumuruga aha bigyere, okwitsya obu Mukama waawe ariija, ogwe niwe amahanga garyorobera. Aryasibika omwana gw'embaraasi ye aha muzabibu, n'omwana gw'endogoya ye aha muzabibu ogutooriinwe, ayegyese ebijwaro by'eviinyo, n'eby'okujwara bye abyogese eshanda y'emizabibu. Amaisho ge garyatukuzibwa viinyo n'amaino ge geezibwa amate. Zebuluni aryatuura aha rubaju rw'enyanja, ab'enyambukiro y'emeeri, omwatano gwe guryagarukira ahari Sidoni. Isakaari n'endogoya y'amaani ebyami ahagati y'engo z'entaama. Akareeba omwanya gw'okuruhuukiramu kuguri murungi kandi n'ensiko erikushemeza, yinika ibega ry'okwekorera, atyo yahinduka omuhuuku w'okugyema emirimo. Dana aryacwera oruganda rw'emanja nk'oku oruganda rwe ruri rumwe aha nganda za Isirayiri. Dana ryaba enjoka omu muhanda kandi encwera omu kahanda erimu ebisinsiino by'embaraasi ngu egaranjure ogitembere. Ai Mukama, ntegeriize okujuna kwawe. Gadi ababisha baryamuteera konka ryababinga bahambize. Omuri Asheri haryarugamu ebyokurya birungi, baryareeta ebyokurya ebishemereire abagabe. Nafutaali n'ebuguma y'ensi esibwire, agamba ebigambo birungi. Yozefu n'itaagi erikwana munonga, etaagi erikwana munonga haihi n'enshuro, amataagi ge garengyera aha ruguru rw'amabaare. Abarasi bakamugwisa kubi, bamurasha, bamuhiiga. Konka obutabwe bwaguma bureegire, emikono ye n'engaro ze byaheebwa amaani, omukono gw'obushoborozi owa Yakobo omu izina ry'omuriisa orukiri rwa Isirayiri, niwe Ruhanga washo orikwera, ow'obushoborozi bwona orikuha omugisha, emigisha erikuruga omu iguru n'emigisha erikuruga ahari okuzimu n'emigisha ey'aha mabeere n'ey'omunda. Emigisha ei twakushabira neekira eya tata na tatenkuru, nehika aha muheru gw'enshozi ezitahwaho. Emigisha egyo eryaguma aha mutwe gwa Yozefu, aha kazingiro k'ogwo owatooriinwe omuri beeniishe. Benyamini n'omushego ogurikutanyagura, omu kasheeshe guri ekigwisire, omu mwabazi ogubaga n'eminyago. Abo boona n'enganda za Isirayiri 12, kandi ebyo nibyo ishebo yabagambiire naabashabira omugisha. Buri muntu nk'omugisha gw'okuguri nikwo yabashabiire atyo. Bwanyuma yabehanangiriza naabagira ati, ninija kushanga biitu muryanziika hamwe na batatenkuru omu nyanga y'omu kibanja kya Efuroni omuhiiti, egyo nyanga eri omu kibanja kya Makipeera ahashungaine na Mamure omu nsi ya Kanani, niyo nyanga ei Aburahamu yaguzire hamwe n'ekibanja ahari Efuroni omuhiiti okuba obutaka bw'okuziikamu. Okwo niyo baaziikire Aburahamu na Saara omukazi we, niyo baaziikire Isaaka na Rebeka omukazi we, kandi niyo naaziikire Leeya.
ekyo kibanja n'enyanga yamwo bikagurwa aha baheesi. Yakobo ku yaherize kwehanangiriza abatabani, yagarura amaguru g'aha kitabo, gwahwamu yashanga baabo.